موزیسین هاشم رشاده د سال 1971 دا لی مهاباد روجلات کردستانی جدایک بویه. او ji 13 saliya xwe pê ve bi muzîkê re eleqedar bûye û xwe bi xwe dest bi hînbûna kemençeyê kiriye. Di bîsaliya xwe de jî bi avayê profesyonel dest bi muzîkê kiriye. Ew şagirtê hunermendê Kurd Erdişîr Kamkarê ye. زیادتر لە 35 ساڵە کەمانچە لێ دەدەم و بۆتە بەشێک لە ژیانی من چۆن زارۆکی من هەیە ماڵواتی من هەیە کەمانچەش بۆتە بەشێک لە ژیانی من یعنی هەر کەس من بە کەمانچە ناز دەکا و کەمانچەش سەتاسەت لەسەر موزیکی کوردی بەتایبەت ئەسەن هەم لەسەر موزیکت لە ئێرانی کە بەڵام لە ئێرانیە لە دەروێ وڵاتیش کەمانچە سازێکە ئاموورێکە وە کەمان سازێکی زێهەیە یا بڵین سترینگە gelek tesîrî heye di orkestrada ve dengî wî dengekî bi hîsî xwe te tu Kurdî dikarî dengekî Kurdane li sazê xwe çêbikî. Reşadê 4 salan li ser kemençeyê li beşa muzîkê jî perwerdehiya zanîngehê hildaye. Di ciwaniya xwe bigire û heta niha jî di komên muzîkan de cî digire. Ew li Mehabadê bi fermî 30 salan mamostetiya polê û yê muzîkê kiriye. Gelek şagirtên wê yên kemençe çêbûne û ev jî niha bûne hostayê kemençeyê. Keman min zêdetir li 35 sala kemançe lê didim ve bote beşek li jiyanî min. Çon zarokî min heye, malbatê min heye, kemançeş bote beşek li jiyanî min. Yani her kes min bi kemançe nas dika. Ve kemançeş setasat li ser muzîkî Kurdî betaybet. Aslında hem li ser muzîkê li Îranê ke belam li Îranê li derve wilatîş. Kemançe sazeke amûreke ve keman sazekî zêhê ya bilin stringe gelek tesîrî heye di orkestrada ve dengî wî dengekî bi hîsî xwe te tu Kurdî dikarî dengekî Kurdane li sazê xwe çêbikî. Ser daxwaza derhenerê Kurd Behman Gobadê muzîkên 120 çîrokên ji bo zarokan bi navê Minalanê Hetav jî amade kiriye. Li navenda çanda Anatolyayê ji bo zarokên piçûkiyên Kurd û ji bo mezinan perwerdehiya muzîkê dide. برای گوتم که زیادتر ل 35 سال دبستان درس زاروکانم کتو هر اول تأثیری که گلگ تأثیری بومن هبو که موزیکی با زاروکان چیب کم دنیای زاروکان دنیای که پرخوشه پرحس دکم ل دنیای زاروکان و گلگ موزیکم با زاروکان چیب کردو ان شاء الله گر عمر هبه دیسان با زاروکان از خبرت کم چون که بتهیبت موزیک لسر زاروکان اگر دو تمنی فیر بن با جیان دهاتون گلگ تأثیری ون لسر زاروکان هست. وڵا ئەو هاوینەی ینی بڵین دە هاوینەدا کاتی من زیاتر هەیە دەخوازم کۆمێک بۆ ینی گروپێک بۆ ئامووری کەمان چێ بکەم خوێندەکارێ me هەیە نزیک 10-15 کەس هەیە 7-8 کەسیان کە gelek باشن ئەوان دەکارین گروپێک چێ بکەین و ئیشەڵا دەست بەکار بکەین پشتی ویش دەبینی ئەمن کارێ من سفارشی موزیک هەیە یا دەبینی یا موزیک چێ دەکەم یا پرتوک ئەگەر وەخت و زەمانە عمر بێ ئیشەڵا دوو پرتوک لەبەردەستێ من هەیە ئەوان چێ دەکەین ئیشەڵا